Twongeye kubasuhuza mwe mukomeje gukurikira amakuru yacu. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu aribanda ku ngingo zikurikira. RCS yasobanuye ibyo abakozi bayo bari i Rwamagana ku mpamvu za disipurine. Mu Burusiya, Minisitiri w'Ingabo wungirije yafunzwe. Amerika yafatiye ibihano imitwe y'iterabwoba yo muri Afurika y'Uburengerazuba. Tugiye muri publicité nirangira turakomeza amakuru. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Mwifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 308116 cyangwa se 0788 64 Dushimiye abari kuri tekinike batugejejeho publicité. Amakuru yacu tugiye gukomeza inkuru imwe imwe ukwayo. RCS yavuze ko abakozi bayo bakurikiranwe imyitwarire mibi. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwemeje ko hari abakozi barwo bari gukurikiranwa bazira imyitwarire mibi. Icyakora ruhakana amakuru avuga ko hari ababa bari kwigaragambya bicisha inzara. Kuva ku munsi w'ejo nibwo hatangiye kuvugwa amakuru y'uko haba hari abakozi ba RCS batangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzara bavuga ko bafungiye ubusa mu gihe kigera ku mezi 5. Amakuru yavugaga ko abo bacungagereza bagera ku 135 batangiye uko kwicisha inzara kwa 19 Mata 2024 aho bafungiye mu ishuri ry'amahugurwa rya RCS irehereye mu karere ka Rwamagana. Umuvugizi wa RCS CSP Kubwimana Therese yemereye igihe ko hari abakozi bayo bari gukurikiranwa bitewe n'amakosa bakoze mu kazi. Agaragaza ko ari ibintu bisanzwe bibaho nk'imwe muri gahunda y'uru rwego yo gukebura abaguye mu gihe cyagenwe cyarangira bagasubizwa mu kazi. CSP Kubwimana yavuze ko abacungagereza badafungiye mu igororero rya Rwamagana nk'uko ari abagiye babitangaza batyo, ahubwo ko bari mu ishuri ry'amahugurwa i Rwamagana. Ati ku ishuri ry'amahugurwa rero niho haba ishami rishinzwe imyitwarire. Aha RCS ihashyira abakoze amakosa ikabigisha, byaba ngombwa bakanahanwa. Ubu rero abahari bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko atugenga, cyane ko turi n'urwego rwihariye. Kuba hari abantu bakoze amakosa bari gukurikiranwa sinumva ko ari ikintu cyagakwiriye guhuruza inzego. Ku bijyanye no kwicisha inzara kwabo bakozi, uyu muvugizi yavuze ko ibyo nta bihari ndetse ari amakuru adafite aho ashingiye na cyane ko ari gutangwa n'abatarebwa n'icyo kibazo. Ati nibaza impamvu abatanga amakuru ari abatari mu bari guhanwa, ahubwo byakabaye kuri ba nyir'uguhanwa ubwabo. Niba mwabonye inkuru yanditswe, hari aho bigaragazwa ko mu byo bari kubazwa birimo no kugira ubushuti bwihariye n'abagororwa. Ubwabyo byo ni amakosa, ni ibisanzwe mu kazi. Iyo hari ukoze ikosa arabihanirwa. Kuba bari gukurikiranwa ntibivuze ko RCS iri guhonyora uburenganzira bwabo. Kugirana ubushuti byihariye n'abagororwa nk'uko inkuru yavugaga nk'ababashinzwe ntabwo bikwiriye kuko bibyara amakosa ndetse byakomeza bikaba byaba n'ibyaha. Umuvugizi wa RCS yavuze ko abanyarwanda bagomba kumenya ko RCS ari urwego rwihariye, ifite ububasha bwo guhana mu buryo bwihariye, ku buryo uwakoze amakosa ukurikiranywe imyitwarire idahwitse yakosorwa. CSP Kubwimana yavuze ko gukurikirana abagaragayeho amakosa gutandukanye na bimwe bisanzwe byo gukurikiranwa n'inkiko, kuko nubwo abari aho ngaho aba akibarwa nk'umukozi uri mu kazi anahembwa kuko aba ari umukozi. Yemeza ko ari ibintu bisanzwe ndetse nta mategeko byinshi kuba wakoze amakosa yakurikiranwa kuko atari ubwa mbere bibaye. Yongeyeho ko iyo bibaye ngombwa ko uwo mukozi adasubizwa mu kazi kubw'amakosa yafashe indi ntera ajyanwa mu nkiko. Gusa yongeraho ati mu by'ukuri twebwe icyo tuba tugamije ni uko umuntu yitekerezaho agahindura imyitwarire ye. Amerika yafatiye ibihano abayobozi b'imitwe y'iterabwoba ikorera muri Afurika. Abayobozi b'imitwe y'iterabwoba ikorera muri Afurika iyo bafashe
bafashe bunyago abantu barimo n'abanyamerika bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafatiwe ibihano ni abayobozi b'ishami ry'umutwe Al-Qaeda ryitwa James Nusrat al-Islam wal Muslim n'intagondwa z'abayisilamu zo mu mutwe wa Al-Murabitu. Ibyo bihano ngo bigamije guca intege no guhana abafungira abanyamerika mu bihugu byabo nk'uko byemezwa na Leta ya Amerika. Mu myaka ishize ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba byokamwe n'umutekano muke uterwa n'abarwanyi ba kiyisilamu bashinze ibirindiro muri Mali kuva mu mwaka wa 2012 bakwira mu karere ka Sahel kose, nubwo amahanga yagumye gushyirwaho ingufu za gisirikare kubarwanya ndetse zitwara akayabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yemeje ko Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano abayobozi 7 b'imitwe ya Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin na Al-Murabitu. Hagati aho Minisiteri y'Imari yafatiye ibihano abakuru b'iryo mitwe 2 bari muri Mali na Burkina Faso. Muri bo harimo umwe wahagarikiye ifungwa ry'umuturage wa Amerika. Iki cyemezo cyafashwe ejo ku wa kabiri kirimo gufatira imitungo yabo iri muri Amerika no kubuza abanyamerika gukorana nabo. Uburusiya, Minisitiri wungirije w'ingabo yafunzwe. Mu Burusiya ishyamba si ryeru mu butegetsi kuko harimo gukorwa umukwabo mu guhiga abashinjwa ibyaha, aho ku ikubitiro Minisitiri wungirije w'ingabo yahise atabwa muri yombi. Urwego rukuru rw'ubutasi mu Burusiya ruvuga ko Minisitiri wungirije w'ingabo yafunzwe akekwaho ibyaha bya ruswa. Ejo hashize kwa kabiri akanama k'iperereza kavuze ko Timur Ivanovich yafunzwe kandi ko hariho gukorwa iperereza kugira ngo harebwe niba nta bindi bishamikiye kuri ruswa ashinjwa. Uyu mugabo Ivanovich w'imyaka 47 yari yagenwe kuri uwo mwanya kuva mu 2016 aho yari yashinzwe imishinga y'ibikorwa remezo bya gisirikare cy'Uburusiya. Biro ntaramakuru by'Uburusiya bivuga ko Timur agifatwa, Perezida Vladimir Putin na Minisitiri w'ingabo Sergei Shoigu bahise babimenya. Komite ishinzwe iperereza ivuga ko uyu mugabo akekwaho kuba yarafashe ruswa nini itatangajwe umubare, ku buryo aramutse hamwe n'icyaha yahanishwa igifungo cy'imyaka 15 muri gereza. Timur Ivanovich kandi ari mu basirikare 12 bafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'Uburayi bazira gutera Ukraine mu mwaka wa 2022. Hashize igihe kirekire irimo irimbanyi zinenga urwego ruswa ivugwa mu Burusiya igezeho. Turabashimiye mwakomeje kudukurikira, tubasaba gukora subscribe ndetse na share kugira ngo amakuru yacu abashe kubageraho uko bikwiye. Murakoze, umunsi mwiza.